мавҷи 107 FM радиои Азия плюс ва сеюм соати шоу барномаи набзи рӯз дар якҷоягӣ бо ширкати бонуфузи оби зулул ва бренди Арси Коло. Хуб дӯстони азиз, бо диққат бошед. Вақтҳои ахир албатта ки ҳар яке ки мо медонем зиёде кӯшиш мекунанд то бо воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ пул ҷамъоварӣ кунанд, номдору чеҳраҳояшон шинохта шаванд. Вале на ҳама мухлисони зиёд пайдо мекунанду шӯҳратёр мешаванд. Наворашонро ҳамагун тамошо карда метавонанд. Нафаре ҳаст, ном гирифтааст Абдурозиқ, ки имрӯзҳо ситораи шабакаҳои иҷтимоӣ шудааст. Машҳуриятро бо садои хуш ва таронаҳои дилнишинаш пайдо намудааст. Ин ситораи дурахшонро дар муддати кӯтоҳ шинохтанд ва қадрдонӣ карданд. Ин соат дар студияи марказии мо Абдурозиқи Наврас аз Панҷакент ва инчунин продюсер репсарои тоҷик Барон ҳузур пазируфтанд. Хуш омадед Нури Дида Тоҷи сар. саломат бошен афаҷон. Рӯз бахайр. Рӯз шумо бахайр боше. Берӯзҷон, хушҳол ҳастем ки имрӯз ба студияи мо омадед. Абдурозиқ, рӯз бахайр. Хуб, аз ки суҳбатро оғоз кунем? Аз Абдурозиқ. Хуб, Абдурозиқ, таб чӣ гуна аст? Канед нақл кун. Имрӯз бо кадом настроение омадӣ? Настроение зура. Хуб, акнун дар Душанбе ҳастӣ муддати чанд аллакай. Медонем ки клип ба навор гирифтед. Душвор буд? Клипгариям осон нест, бисёр душвора клипгариям. ҳама чӣ душвор аст дар зиндагӣ, аммо кори мешуданист. Албатта ки агар ки кӯшишу ғайрат бошад, ҳамаш мешавад дар зиндагӣ. Мегуфти Абдурозиқро ки ситораи шабакаҳои иҷтимоӣ намудааст? Ман пеш аз Панҷакент омаданам чи ҳамахи мерафтум мехондум, агар дида бошум мехондум. Мо дида будем, бале. Як бор не, чанд бор дида будем. Баъд ҳамоа писари амаким бо дар гирди хонамо ҳамо кӯпоба камра када ҳавай паров, баъд ҳама мара ҳамуҷа шинохтам. Баъд кай Барон омада мана бурдам. Яъне ки аз ин меборад ки ба Беҳрӯз Набиев ҳамчун продюсер, яъне ки бо тахаллусе ки Барон машҳур аст дар байни дӯстдорони жанри реп, ҳамчун продюсер шумо дида будед? Вақте якум бор салом алейкум бурга, якум бор Панҷакент рафтем, раш хела дур буд. Чанд борам дар интервью гуфтум агар он кас мара бигӯяд ки ами 84 микрорайон бара он каса биги биёр, мегум хай такси қати худаш бия. Баъд ами падарам гуфт ки ҳами гудака бара биёр. Рафтем Панҷакент, якум бор надодан мо не хай бовар намекунед чика фарзанд. Ва оташ мардуми Кӯҳистон чӣ хелан бисёр суҳбат кард ки ҳами агар бачаи ман шавад шумо продюсер. Ман гуфтам ман продюсер нестам, ман ҳамхи омадам, ман я одам бигем, я одаме ки ман реп мехонам, омадам хоб бимай бо репхоне, омадам туй рафт гуфт пага 50 ба 50 мекунем. Ман гуфтам ман 50 ба 50 мекунам, ами ягон шид агар ба хит шашид, аммо ман дуои тама бигирам 50 ба 50 не, ами 100 ба 100 дақиқ мо яке хиштондо дақиқ ма дуо кунем тамом. Дар Абдурозиқ шуморо чӣ ҷалб намуд беш аз ҳама? Оне ки сар месарояд падар буд ва баъдан не, ман фаҳмидам. Ман ҷавоб метам саволтонда. Раҳмат. Якум ира мо интернет да вақте мебинӣ, вақте як чиз хайп дора, ҳама чи блогера чи ҳама барои просмотр, барои хайп кор мекуна. И бигем ки кор монай мо қатъи бигем командаи Авлод медиа, командаи хидам шиштем, ҳамира фикр кардем ки ҳами додара биёрем, ҳами кавер кунем да трекҳои собствени чанд бурем, трекҳои хондагӣ бигем ғазалиётҳои баъзе ҳофизо ҳастанд ки хондаган биёрем кавераш кунем. Ва вақте омадан ша уже видео кардем, уже тай 700,000 просмотр гирифт, уже гуфтум идаф мерем биёремаш. Рафтем гирифтем овардемаш. Раҳмат ба бародарои ғариб ки сабаб шудан ма ба Душанбе рафтесам. Чанд клип мекунӣ? 7-8. Абдурозиқ ҷон, медонем ки суруд месароӣ, сурудхониро дӯст медорӣ, аммо ба ғайр аз ин боз бо кадом кору борҳо дар зиндагии ту умуман машғул ҳастӣ ва дар оянда кӣ шудан мехоҳӣ? Ман ҳама бисёри дар сурудхона шавқ доштам, не ки бо ма кам устоиам мекардам. Дар хона ҳарчи месохтам, сандуқ пандуқчаҳоро соз мекардам, чӣ мекардам, чиё мекуна, каршаст парша месохтам, чиё месохтам, яке ягон чӣ мешикаст, вай мекардам ки худам ҳавия соз кунам. Барои мард чил ҳунар кам аст, бале. Ҳам устогарӣ мекард Абдурозиқ ва ҳам дар ин суруд месарад. Акун якум таронае ки ба ёди худи ту аст ки ба ту писанд буд, ҳамун таронаро сароида будӣ, кадом тарона буд?
бар мулки дилам. имкон ҳаст барои мухлисони радиои Азия плюс якта сурудро зинда сарои лозим. не оз ма ира камтар гарм кунам. Якам таронае ки ту гӯш кади, хонди, ту хта озод ист ки ма тара гуфтам ки озод ист ки якам камера ёки ягон чиза гирон мекунӣ баъд якам таронае гӯш кади, якҷо гӯш кади, ҳамуро якам дауҷа якум бор охи. ҳамун тарона ба ту махлул шуду хонди. якум бор чира гӯш кади, касета овардан хо? Чи? وچالی دکیو پار کا گالی افتا میخون اوه و چی میخون یا هندی میخون با ما اوه همون کارم آرزو مایی را بودم سنف مکتب نمیخوندم همه 5 ساله 6 ساله بودم هویه کوشش کردم که آرزو کنم تو نتونستم هم 4 مصرش آرزو کردم ولی هم باید سر اکون کدوم ترانه‌ای که با تو پیسند است همون سرود رو میتونی لازم بل برای خودت بر ملک دلم ای شوخ نگر بر ملک دلم ای شوخ نگر غیر از تو ندارم یار دیگر احسان آفرین تشکر زیاد میگیم در فکر اون بوده که مکتب صنعت رو من ختم کنیم و اینکه حالا اینکه در دل هست میخواهی میخوایم در آینده میشود حتما ارزوی البته که تو مبلغ جمع آوردن و برای تعمیر خانه با پدرت روان کردن بود این ارزو عملی گشت یا تا حال پول ها رو جمع آوری میکنی خیلی ارزو عملی گشت گشته ایستاده است و گشت یا اینکه چی ارزو عملی گشت با گشتی گشته ایستاده است خب بگذار باشد خب یک ما میدونیم که ترانه‌های بینیت خوب هر دوی شما دارید لیک یک ترانه دیگر هم که ما داریم باید حتما صدات یا دوستان عزیز این رکلام است بعدشان از دیگر باز با شما در ارتباط خواهیم بود محمد رازق درسته این لحظه باشد ما در پخش مستقیم هستیم بله لحظه که نام پرسی میکردیم نومی پرگی نومی پرگی ما محمد رازق میگن و بعد که اخی کسال شدگی هم باید عبدالرازق گفتگی خب عبدالرازق شد مهم دیلی سالیم باشد مهم تابت بلیده باشد این برای ما مهم و اساس است و صحبت میکردیم روستی شنوندگان گرامی با بیروز صحبت میکردیم با عبدالرازق در مورد اینی که زیادی امروز میگن که عبدالرازق رپسروی شده است لیک در برای این باشد کمی معلوماتی بیشتر میدیم مرحمت بسیاری ها همه فکر میکنن سبب که بگیم قطیمه وقتی آخرون رپ خوند ما 4 مصرع ما همجا نوشتیم شد 4 مصرع گفتم با طرز رپ بخون با سین سالت مطابقت کنی کمتر میشوه که موسیقی سین سال طلب نمیکنن یکی بعضی ژانر هستن که مثلا حاضی بعضی آدم بسیاری آدم ها رپ همچون موسیقی جوان برای جوانان قبول میکنن گفتم که 4 مصرع در اصل ترپ میخونی عبدالرازق؟ نه یعنی کلاسیکی زیادتر است ترانه کلاسیکی این ترانه ما از وطن مادر رو در نظر داره بله در وطن مادر 4 مصرع خونده است بله شنوندگان گرامی نو گفتن نماند که ما در سامانه یوتیوب ترانه بارون و عبدالرازق وطن مادر همچون یکی از کلیپ ها و ترانه هایی که بینیت زیاد مخلصان خود رو جمع کردن و تماشابینان خود رو این 2.5 میلیون تماشابین در مدت 3 ماه است که این یک ریتینگ خود رو دارد مخالی که روسا میکنه که ریکوردی ماهینی خود رو ریکورد و این چنین وقتی لایک میمونن یا دیسلایک میمونن دیسلایک مینیمالی و لایکی بالاتر ماکسیمالی است تا 100,000 لایک داره مانی لازم 100,000 باله دیسلایک اگر که با فویز گیرد همگی 2.5 فویز است لایک های عمومی خب خلاص سامعین گرامی دوستان عزیز میتونید با وایبر چتیمو سوال های خود رو ارسال کنید 88 دوام میزیم صحبت رو گلاندو همچنین میتونید بر رقم های زیرین 446107 زنگ زنید در پخش مستقیم ما باشید و سوال های خود را آماده کنید با عبدالرازق میگفتی سرپرست تو کی است؟ سرپرست نمیدونی چیه؟ سپانسر اون نفرانی که به تو مبلغ گذاری میکنن اکبر کی است؟ بگو اکبر
акай барон худи акай барон аз ҷайбаш мебарорад ва ба ту маблағ медиҳад ва ё ин ки не туро пеш мекунад дар ҷои баромад мекунӣ не агар ки ягон ҷо бурем ягон ка пул бута агар ки ҳамаи 1000 сум я 2000 сомону 300 сум бошад дига акай берӯз 3000-4000 кара метам отам дарои мекунем то дар чӣ гирем 2300 бошад 4000 оли и хел нашидем ки ягон ҷо брем баромад кунему меган бисёр ба гуфти русо заказ мекунан моно мекунанш оли мегем мо тайёр нестем хеле чиза аллакай даъват ҳаст даъватҳо ҳастанд бисёр чаро немегӯӣ чаро намехоҳед чунки ҳами ҳар чизе ки аз ҳад зиёд шавад даъват ёдам мезана ба оли тайёр нест ҳоло тайёр нест ягон туи брай навояд суруди шух дора намешава ку ба я суруд брай дар туи маракаҳо баромад мекунад албатта агар ягон дӯстмон боша ҳам хел мерем ошхирӣ як савол абдурозиқ ба мактаб ҳам меравӣ медонем инро таҳсил мекунӣ хуб таҳсили чӣ гуна аст кадом фан зиёдтар ба ту писанд аст ба ман математика маъқул аст маъқул ба ман ба математика писанд аст ту умуман медонисти зирак будаи кадом фанҳоро интихоб кунӣ ба худ яъне ки маз корҳои сурудсароӣ сар шуд барои он сарояндое ки дар топ ҳастанд ва таваҷҷӯҳашон зиёдтар аз мардумро яъне ки математика ҳатман лозим аст дар он ҷо бовар кун абдурозиқи азизу меҳрубон мехостам бипурсам ки ту ҳамарӯза дар сомонаи расмӣ ҳастӣ саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳамарӯза мебинӣ чанд қадар мухлис дорӣ бо онҳо суҳбат мекунӣ дар пахши мустақим мешавӣ мешавам дар инстаграм дар прямой эфиро та бугӯ прямой эфир мекунем ҳар чанд вақт прямой эфир мекунем онҷо чӣ менависанд ба ту бисёриҳо менависанд салом ҳама хеле менависанд чӣ менависанд кӯтоҳ ҷавоб натебаша туро таъриф мекунанд таърифу тавсиф мегӯянд ки ту беҳамто ҳастӣ дар ҳақиқат баъдан дар ҷавоб ту чӣ менависӣ менависем раҳмат саломат бош бароят умуман ширини ҳаёт чи аст ба ман бале падарам модарам беҳтарин аҳсан мегӯем ин лаҳзо ба ту дар ҳақиқат бинед ман самимона ин лаҳзо ҷавоб гардонди як чиз дигарро дар ин лаҳзо бошад пайдо кардам сомонаи расмии туро 168000 маз подписчикои абдурозиқ дар сомонаи инстаграм ҳастанд хуб вақте якум бор инстаграмаш шудем ман гуфтам хай бигир ягон 11000 басай вақте якум рӯз шудем инстаграма якум рӯз дар 24 соат 21-22 ҳазор подписчик ҷамъ кардам як бора ва то ҳол дар ягон саҳифаи ситораҳои тоҷикистон умуман блогеро ягон одам мисли абдурозиқ лайк просмотр намегирад ягон одам ай 30,000 лайк тамоми суратҳош зиёд мегирад 30,000 ки баробари баъзе бигем ҷанговарои промоушени UFC хуб беҳтарин дӯстони азиз баъд аз чанд лаҳзаи дигар боз дар иртибот хоҳем буд салом дӯстон ин саҳифаи аслии ман аст дар омада обуна шавед 4237 кас чи зур шидест бори дигар хушомадед мегӯем марҳамат дароед ба меҳмонони гироми қадри мо ки имрӯз дар меҳмонӣ мо ҳастанд абдурозиқи хурдсол яъне ки дар синни 16 аллакай чун дар саҳифаи ютуб дидем соли гузашта гуфта буданд 15 ва имрӯз бошад 16 бале ва ҳамчунин репсарои машҳуру маҳбуб барон бо тахаллус яъне хутараш ва дар ин ҷо бошад ду беҳрӯзҳоро ман мебинам дар байни онҳо истода бояд ки орзу кунам ҳатман пас аз фарҷоми эфир бояд гуфт ки ин ҷентлмени хурдсол ситораи ҳаваскор дар меҳмонии мо шудааст дӯстони азиз ва анакнун як саволи дигар ба ту даъвати кадом ситораи тоҷики мо бароят боиси фахр мебошад агар ба ту пешниҳод кунанд ки бо яке аз онҳо якҷо дуэт сароед бо кӣ мехоҳӣ суруд сароӣ дар якҷоягӣ бо кадоме аз ситораҳои тоҷик мард бошад зан бошад бугӯ ман намедонам ай кӯдакит қатъ ки орзу дошти бихонӣ
من قطعی استاد سبحان سعید که اون کس حاضر در قید حیات نیستن اون کس وفات کرد. امروز ها با کی میخواستی سرود سرایی؟ با امروز ها بگوزی پگشت ما را زنگ میزنم. با شبنمی سرایی نمیخوایی بازی بسنم؟ و خط کی میخوای دلت خط کی میفراد خط کی باید داشته باشی بگو. من بله یک سوال دیگر نباشد اگر که از سرایندوی توجیک علاقه دویت هست یعنی که مذهب بران خواستی تمام از سرایندوی خارج کشور از دیگر دولت ها کدام سراینده به تو پسند است؟ نمیدونم از جمهوری ازبکستان باشد از امریکا باشد از روسیه باشد کی نمیدونم من از تاجیکا قط کی خوندنی تو دلت هست که یک کس قطش میگوی بخونی نه نیست؟ نه خب گو آیا قط ما ارزو کنم بخونم قیاده بیروز ما کی بیروز کردیم بیا دویت دوم از خیلی روزای میگوی خیال نکنه که ما ترا یاد داده من چطور که میدونیم دوم دویت هم نیست کلیپش با نوار گرفته شد علاقه دیم دویت علاقه تایوره نیک نبروارده علاقه اول نبروارده امش چند باید دیگهش برومد که او باید دیگهش اوجه علاقه 3.5 میلیون دلار بله بله اوهی در اینجا باشد در بابت ماس این ترانه اوهی دیلی زور سوال اومده است با عبدالرزاق در اینجا نوشته سوال شنونده ما سرودی اوهی دیلی زور رو میتونید زنده سرایید و این کلیپ در یوتیوب زیاده از 3 میلیون تماشابین رو جمع کرده است. خب میتونی زنده خونی اوهی دیلی زور بخون میتونم اوهی دلی زوری مارا اوزی تو نمیدونی اوزی تو دک جوی اوهی مارا نمیفهمی میدونم مده زوری سیری دل تا نمیگویی میدونم بیقراری تو مده رمی نداری شوادتای برون رفتستم و استفی رو خیالم تو دایست میکنن دردم نگاه کن گلی من میخوانم بلم هر یا مصرای شعری ما برای تو مدام حوزی دا برم میمونی تو نفسی آخیران دا پستی و بلندی ای زندگی مرا تو قنمون دا ورقی خیالم نویسم با خونی دیر عذابی مرا فهم به تو بودا مشکل یادی همه روزای با تو بودن من اکوهای مدوری نمیکنی یاد من قسم خورم کی بایش که ندارم عوض با یاد تو ممیرم تو آخران نفس. اورا براو عبدالرزاق میگفتی که در عموم چند سرودی مؤلفی داری؟ من مؤلفی را نفهمی بپرسین سرودهایی که خودت ایجاد کرده با تو نویسانده باشن ترانه‌ای که تنها برای تو تعلق دارد برای تو آماده کردن این اوهی دیلی زور ترانه‌های برای ما ولی نیست ولی نیست یعنی که کور زیادتر کور سرود میساره کور راسته وطن خدمت نوشته کی نوشته بله ترانه وطن با چند تا دیگه علاقه تایوره مخصوصا برای خودی عبدالرزاق خود گذاشتن. خب بهترین در خط این لازم باشد بیروز اصلا میگم سراول با پدر شما رحمت که در خط این فکر و این فکر اومدن زیرا که عبدالرزاق رو ما تماشا میکردیم در سامانه اینترنتی که یک پسر بچه در شهر پنجاکنت سرود میسراید گو در کوه است گو در بزرگ است گو در دیگر جا است لیک استعداد خوب دارد و بیروز با کارش موفقیت های بی‌نظیر و آرزومند هستیم برور کامیابی ها بگذار همه آرزو عملی گردند و تشکر باری دیگر ما بعد از چند لحظه دیگر برمیگردیم با استودیو و صحبت رو ادامه میدیم این لحظه باشه ترانه نوبتی رو گوش میکنیم. مهمونی خردسالی ما جسور و ناترس شیرین گفتار دوراندش بایستی دیدنی و شنیدنی عبدالرزاق خردسال در مهمونی ما است و چون چند پیش گفت خود در اینستاگرام در همین جا با برادران عزیز مهربانم چق میکنیم پس چق رو ادامه میدیم. اگر این فعالیت کاری تو عبدالرزاق سرودسرایی و ستاره اینترنت بودن تو رو دلبزن کنند پس آن مشغول کدام کارها میشوی؟ من بله فرض که تو گفتی که استا هستی استاگی میکنی اگر استاگی یک طرف مونه بعدا اگر که گویی که سرود نه من اینو از باشد اتوبوس میگیرم رخصتی یگون نمیدونم دو ماه یک ماه سرود نمیسریم با چی مشغول میشوی؟ سرود نمیسرم یگون چی میرم یا یگون چی میکنم یگون چیز یگون چی نباید بگو ایجاده که چیکار میکنی؟ میرم همون
گفتم من صندوقچه‌ام سوزم راست میکنم صد نکنی باز با استوگی اگر استوگی هم نشود چی استوگی و حافظی نکنی اگر چیکار میکنی استوگی حافظی سر رو گاش میکنم نه چه نه هر روز مرا بیزار میکنی مرا بگوی جبر مرا بگوی جبر میشینم همجا خونه ده گفتم میشینم با کجا میخواستی که سفر بگیری؟ با ایالات متحده امریکا باشه دولتی که روی در اونجا سیانه هست که ارزو با ترکیه آها در اونجا بعد تو چی پسند است در ترکیه؟ خوراک هایش باشد و اینکه بحر مادم ترکیه چی واش هست که غیر از اونی که از تو گفتی میدونی لحظه که مرد اگر چشمش به هر طرف رود یگون دولت رو نمرش گیرد که اینجا زیبایی همه طرفه زیبایی شد به تو پسند است به نظرم عبدالرزاق میخواند بله درخت خب ادامه میدیم دوستان عزیز سوالهای خود رو میتونید با وایبر چت ما ارسال کنید امروز در مهمونی ما ستاره یوتیوب هستن بله درخت عبدالرزاق با بارون یعنی که با تخلص بارون بهروز نبیف و ما باشه صحبت رو ادامه میدیم بهروز و اینکه به قول دیگر بارون از روی تخلص شما عموما در نقشه این سال 2020 چی است یعنی که برای باز هم پیش بردن عبدالرزاق جان میخواهید که برنامه کنسرتی رو تشکیل کنید پیش گذارید البته ما در بخشیده به سال نو یک کنسرت گذرانده بودیم کنسرت نبود واخوری با عبدالرزاق بود و همه آدمای نزدیک خدمت دعوت کرده بودیم و در سال 2020 به حد نقشای کلان گذاشتگیم در پیش کارهای مهم در نقشه داریم و در اول میخواهیم که بعد یک چند سال دیگهش برآمدن در اولی بهار شاید در نوروزی باشد در فدراسیون روسیه بحری مهاجران یک کنسرت برپا کنیم بعد روسیه آمده در تاجیکستان یگان کاخی کلان نگرفته نصیب خدا خواهد کنسرت عبدالرزاق بتیم تو یعنی که از این میبارد که بهروز شما نقشه داره تو بهار علاقه یک البومی ماس عبدالرزاق روی کار براره حتما زیرا که هر ماه مینیمم باید دو سروچه با کلیپش ببریم هر ماه یعنی که هر یک ترانه با کلیپ باید برای با کلیپ حتما برای که ما در یوتیوب کن بهتره در اینجا باشد فرصتی اون است که با شما خداحافظی کنیم تشکری زیاد عبدالرزاق مهربان و در فرجام تمنیات تو با کلی مخلصان شنوندگان رادیو آسیا پلوس چی آرزو میکنی؟ من آرزو میکنم که در کجایی که باشن سلامت باشن تن صحت داشته باشن میشه باشید سلامت داخلی تایور هم گفتن ممکن است دوستان عزیز تشکر زیاد بار دیگر خوش آمدید نوریدی تاج سر و هم با شما بارون بهروز در کارتون موفقیت رو آرزومند هستیم سرتون هیچ گاه درد رو نبیند دائما با پیش بگویید خود رو به دست گیرید اگر که کار دشواری هم داشته باشد دشواری رو عموما فراموش کنید همه رو پس سر کنید همه کارو با آسانی خاتمه خواهد بخشید خب در فرجام چطوره که عبدالرزاق گفته که یک چیزی مهم این سلامتی است سلامتی با شما آرزومند هستیم در کارتون برور پیش با پیش تنها خوشحال گردونه زیرا که هست یوتیوب هست فیسبوک اینستاگرام که ما تماشا میکنیم میبینیم چگونه ترانه‌ها رو روی کار میبرید و تشکر زیاد بار دیگر بهروز با شما بالادگی باید میسوزیم برور خب دوستان عزیز در اینجا باشد بیرو شهریار با همراه گلاندوم خیر خوش میکنن مقصد یک چیز است تو ارتباطی نوبتی نصیب کرده باشد روز دوشنبه رس و ساعتی 10:05 با شما در ارتباط خواهیم بود ادیوس با همه شما دوستان عزیز کلی شنوندگان رادیو آسیا پلوس استراحت خوب و با فراغت رو آرزومند هستیم تو روز دوشنبه هفته اولی کاری خیر خدا صاحبانی هر یک شما